Es lang ko si mabolay ng ting paz grande, no ting obstáculo pa na. Mitawarda bo dekreto e wisyo na, bo sa turlo ke mitahasi. Parte semana 2 com Jesus. Nós está participando com Sira 4, versículo 11 até 16. Sabedoria da raça suyunang birahen de respetar e ta percurar pesnang ta busque. Esco stimeta stima vida mes e esco busque por de trempang lo ta yen de alegria. Esco hanha sabedoria ta gana glória. Senhor lo bendicione una ko ebay. Sirbidonang de sabedoria ta servidor de Deus Santo. Esnang kustima sabedoria, Senhor ta estima nang. Esco escuta sabedoria, ta fija lei pa nação nang. Esco tene su mes, naje por viva bem seguridade. Esco tem confiança bem sabedoria, lo herede e su descendiente nang lo queda pune pa sempre.